Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Gün Gündem programmasının hem de onun götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Gagauz Respublikası'nın aktivistlerin birisi Nikolay Dimitroglu. Zaman hayır olsun size Nikolay Petrovich, hem de çok sağ olun. Hani kabul ettiniz bizim teklifimize, geldiniz bugün bizim stüdyomuza. Sağ olun hani bu çığırdınız beni de ben geldim bu televizyona. Saygılı seyircilerim, Gagauzya yaşayanlar bir kısa aralıktan sonra biz yine buluşacağız bu stüdyoda, kalın bizimle. Ceblis Nikolay Petrovich, bu yıl Karanan 23'ünde tamamlanır. 28 yıl nasıl Moldova Devleti'nin parlamenti imzaladı Gagauzya'nın baş kanunu, hangisi bugünkü günlerde çalışmıyor. Bu önemli Gagauz halkı için bir gün hem de bir yurtu. Size diyene bugün ne söyler? Çünkü biliriz hani siz de çok kuvvet koydunuz avtonomiyanın kurulması için. Bu vapuru hani sen verdin bana. Pek iyi. Niçin ben söylerim iyidir? İmенно 28 yıl geri bize значит parlament Moldova значит bizim işleme neyse Gagavuz halkı işlerdi. İmенно istedik bir seçen respublika vardı. Da если olmaydı bu respublika, значит olmaydı vermeyecekler bize автономияны. Так что именно 94. yılda 23'ünde dekabrın значит parlament verdi. Именно nice verdi o утвердить etti bizim bu автономией, о том, что действительно bizim Gagavuzlara bu государственность lazım olsun, понимаешь? Ну, пусть меня извинят жители Гагаузии. Я потому что буду несколько слов на русском языке и на гагаузском. Есть слова на гагаузском, потому что я не смогу говорить на русском языке этого. Я сам гагауз, хорошо знаю гагаузский язык, но литературно я не смогу ответить. Так что и простите, если я буду говорить такие, что и буду говорить на русском языке. Buyurunuz. Значит, что я хочу сказать. Начало вот это 1900, значит, 2000, вернее, 2004 году, когда нам, даже уже мы, значит, поскольку в 4 года у нас была Гагаузская республика не признавали, это было 19 августа, значит, который мы создали эту Гагаузскую республику, именно большинство пожилые людей нашего возраста, чуть помоложе, знали, что был у нас такой кинотеатр, который сейчас у нас стоит в разваленном состоянии уже где-то 15-20 лет. Кинотеатр «Дружба». Кинотеатр «Дружба». Вон там было создано, понимаете, в первую очередь в 90-м году, значит, именно 19 августа была, понимаешь, создана Гагаузская республика. И в этой Гагаузской республике, которая создана в то время, почему я хочу начинать, чтобы поняли те молодые люди, которые не знают, они чтобы знали, как это получилось, как они дали нам эту автономию. Значит, для того, чтобы, понимаешь, они дали, значит, мы, значит, создали независимую Гагаузскую республику, значит, именно там театр. Было, значит, там у нас в Гагаузии депутаты всех уровней, значит, было 970 депутатов всех уровней, и районных, и Верховного Молдавской ССР, и Гагаузской, значит, Гагаузского района, значит, везде и всюду было 970 человек. Но там, на этом кинотеатре, все имели, значит, мандаты, которые отправляли, каждое предприятие отправляло от своего села или там от того предприятия, отправляли туда тех людей, которые должны быть участвовать, эти депутаты, там в этом кинотеатре. И там было именно количество депутатов, в то время хорошо, в памяти помню хорошо, было 87 депутатов, которые приняли вот эту Гагаузскую республику 19 августа именно 90-го года.
Там же было, понимаешь, даже с Молдавии были представители. Это был председатель Верховного Совета, наш Пушкаш такой был, участвовал. И еще кое-кто, тех уже зовут, да, Арсений был. И вот когда мы голосовали там за то, чтобы создать Гагаузской республики, они сидели там впереди, в первом ряду, поскольку я был счетчиком в то время там, в этом, когда голосовали, я был именно выбранным счетчиком для того, считать, значит, голоса. Было, значит, из этого вот этот 887 человек, которые, понимаете, депутаты голосовали, когда приняли о том, что Гагаузскую республику, независимую, значит, от Молдовы, это было вообще, кричали, ура, зал такой был сильнейший. В президиуме сидел Топал, конечно, Степан Михайлович, покойный, Киндегелян, Кальчу, Булгар, сидели, Степан Степанович, сидели в президиуме они, Марья Васильевна, Маруневич, покойный, значит, там, кричали. И вот тут, когда начали кричать «Ура!», вот этот председатель Верховного Совета СССР, значит, они ушли, прямо вышли из зала. А перед этим, перед кинотеатром «Дружба» было, чтобы, если бы эти фотографии где-то, может быть, и есть, но их надо, то не знаю, как посмотреть, тысячи, может быть, даже десятки тысяч было. Вся вот эта аллея славы, которая сейчас там не было этой аллеи славы. Там было полно людей, на машине сидели там. Так что вот там приняли, понимаешь, что вот это Гагаузская республика. И после этого, когда уже прошло через 4 года, когда уже создали Гагаузскую республику, между прочим, там что создалось? Значит, создали сперва свою государственность, это раз. Второй, значит, выбрали правительство, выбирали, значит, депутатов Гагаузской, значит, республики, выбирая правительство там, и всех органов, начиная, ну, если там сказать по такому выражении, значит, как министерство, и культура, и экономика, и прокуратура, все были, понимаете, все органы были там утверждены, приняты. И 4 года существовали мы без Республики Молдова. Почему я говорю? Потому что я же был еще и членом, заместителем Гагаузской халқы. Şimdi tamam gelen soruşum bağlı bundan olacak. Yakışarsa da Nikolay Petrovич, ben şimdi size soracağım. Ondan sonra siz cevap edeceksiniz. 1994 yılın Kıran ayın 23'ünde bu Gagavuz halkın aktif güreşmenin çıkışları, kendi hakları için, kendi serbestliği için. Niçin ki Gagavuz avtonomiyası olmayacaktı, yerlem olmayıydı Gagavuz Respublikası. Hangisi sürttü? 4 yıl. Gagavuz Respublikası da olmayacaktı, yerlem olmayıydılar. Gagavuz halkı, vatan, millet sancısı hem birlik halk akıntıları. Elbette büyük rolü o uzak yıllarda oynadılar bu akıntılar. 1988 yılda ilk zamanında Komrat kasabasında çekette çalışma Gagavuz halkı diskusyon klubu. Bilirseniz siz de katıldınız bu kluba. Getirsiniz aklınıza sizin katılmanızı. Ne zaman siz işittiniz hem de kimden bu klub için? Ben isterim söylemeye bu sizin vопросун. Sadece вопрос Gagavuzca. Soruş. Bu soruşu ne siz bana verdiniz hani açıldı bu neyse диссионный клуб. Ben, например, olmadım orada член этого клуба. Но ben участвовать giderdim orada. Orada da значит şöyle Савастин был председателем, Булгар был руководителем. Почему я сегодня Бушорда был этот Андрей Чешмеджи, там был там Савастин, поскольку председатель, но Савастин, поскольку был о заманный художник, да о гезярды защищать от меня, допустим, других, Ерби республика, giderdi. Kiev, Москва, защищать. Orada işlerdi Stepanoviç Bulgar. Основном o giderdi bu işleri oradan, ne ileri doğru, ne şey yapma, ne isteriz biz alma.
Sonra maçan oldu 21. bu çan nesildi. Çan vardı значит vulkanişte vatan. Çadırda vardı milliyet sacısı. Komrat'ta диссионный клуб. Вот toplanıldı. Уже тоже ben de orada уже katıldım oraya. Поскольку ben уже был yardımcı işte председатель Gagavuz Halkın Düzenisi'nde. Значит, da 21 Mayı'nda в 89 году, 89 yılda значит, Dom Kultura'da, teni anda şimdi işte школа, rayон наших Dom Kultura'yı. Лицей Гаврила Лицей Гаврила, вон там, orada oturuldu, da orada создали, значит, именно учредили вот эти 3 органа с 3 районов, да yapıldı işte общий Gagavuz halkı. И Gagavuz halkı, значит, açan oldu. Сразу onu, значит, ayırdılar Bulgar Степан Степановичу, ayırdılar председатель Gagavuz halkı народного движения. Утвержденный, значит, все абсолютно законно. Да biz geçtik işte klub oldu уже дискуссионный klub buradaydı yanında şimdi TİKA. Orada voykomat после. Oradaydı çeketmesi. Buradan sonra açan da oldu bu iş. Biz geçtik listeye. Улица Победа, поликлиникaya karşı yanında var orada bir камень, который ben koydum onu. Bilmiyorum niçin kimse обращает это buna внимание. Ben koydum, benim pensiyon yaptım işte taş. Almak taşı. Da, harman taş Gagavuz halkı için orada durar. Büyün de, пожалуйста. Почему-то kimse onu görmüyor. Onu aldım da o duvardaydı. Ama orada çana sattılar o evi. Значит, onu çıkarır isterse butma oradan. Ben alayım da koyarım onu yaptım yanına. Da o duruyor kim bilir kim geçer oradan için bu imенно karşı polikliniğe görsün orada durar o taş büyüne yazılı niye için yanında orada bir şey oldu. Daha 4 yıl durduk orada. Ne için biz işte çan oldu. Şundan sonra 4 yıl içinde biz o zaman Gagavuz halkı bilmiyorum söylüyor vardı bizde правительство допустим Gagavuzki hepsi organı vardı. No niçin sence Gagavuz halkı daha yüksekti. Onlardan ne olardı решение Gagavuz halkı doğru решать ederdi правительство bizim Gagavuz'dan. Niçin ben söyleyeyim bu lafları? Biz orada vardık значит ben заместителем значит Степан Булгара, значит он председателем был Gagavuz halkı движения, значит заместителем был Kendigelen Михаил Васильевич его. Так, ondan sonracığım, значит, были еще 2 зама по финансам. Был такой Пометко Иван Иванович, покойный, он был первый зам по финансам, и Гарчев Иван Пантелеевич, тоже покойный. После того, когда я зам был именно, зам был первый, значит, именно этого Спанча Булгара, после смерти этого Пометко, меня назначили тоже и по финансам. И тогда мы ездили с Иваном Пантелеевичем, ездили по всем селам, и по всем другим республикам, и Кишинев, и Бендер, и Тирасполь, собирали деньги, потому что нас не финансировали. 4 года Кишинев не финансировал вообще никакое государство. Вы сами свои, кажется, жиру варились. И мы собирали деньги. Ben getirerdim bütün 40-50'şer bin ruble o vakit. Ki dedim bir Tiraspol, Bender gezerdik, enersin, Ivan Panteleevich другой. Neyse bize Agrobank vardı. Ben gelirdim da bana da verirler biz dokumento. Yoktu dokument, допустим, te versin. Nikolay Petrovich, kabletti bu kadar para işte. Binde vardı 40-50 bin. Ben gelirdim orayı da açardım, şot vardı. Koyardım orayı. Ben как-то gelirdim işte Gagavuz halka.
Уже Степан Степанович Булгар уже не был председателем, а стал kendi gelen. Да, derim Михаил Васильевич, bana lazım tek командировочный, tek gittim derim işte Tirasпол'e gittim öte. Да, бана dedi ben bu конечно неприятно bu. Bana было неприятно в то время. Gezerler yerlerin bal içinde. Da istersin командировочный. Da ben küstüm o zamandan. Da o momente ben dedim öyle. Onu inanardım nice Sibel, nice kendim inanıyorum. Açan bulağı söyledi bana, ben честный, ben vardınca alayım o paranın yarısını bana. Da kimse bilmeyecekti. Dedi ben topladım onu, neresinde yoktu dokumentmiş. Вот такие вещи были. И o zaman açan da bu именно Gagavuz halkı, ondan sonra açan bu iller şansım işte 94 году sen verdiler bize, nice verdiler уже утвердили, значит, автономный территориальный образование Гагаузии, уже Гагауз халкы распустили. И с того момента Гагауз халкы уже стало. Но хочу, тему bitirmede bu hamuta birla temu Гагауз halkı için. Значит, поскольку ben yazdım kağıtları, bu kağıt Şimdi benim gelen soruşum bağlanacak bu kağıt. var verdim işte bir İsrail tene. Şurada. Verdim benim kağıdımı. Ona как-то без случилось в Западной Украине, da verdim kağıdı. Представьте себе, şimdi açan oldu 30-летий Гагаузской республики. 32 годовщина Гагаузской республики. 12 часов ночью, gece, 12 saat 12'de gece поздравить etti beni hem bizi Gagauz'u 32 yılla Gagauzской республики. Ben şarj 5 kaldım. Çıfıt o bulmuş almış kağıtta beni de hepsi telefonu da bana etti. Bu da ben anlamıyorum böyle. Burada например bizde onu kimse ispravit etmedi 32 yılı. Вот bana что обидно было. Николай Петрович, mahsus bu olaylar için siz yazdınız bir мелькият, съезда гагаузского народа, депутаты всех уровней, депутаты всех созывов. Hangisini bugün getirdiniz bizim stüdyomuza. Tabi benim elimde var, nasıl görsünler bizim seyrediciler de bu kağıdı. Bu kağıdın içinde Gagavuz halkın съездin historiası. Büyük iş yapıldı sizinle bu üzere. Çok toplu materyal Gagavuzların parlamentin temasına göre. Nerede yazılı Gagauzya'nın halk topluluğunun hepsi 5 sozıvın deputatların işleri için. Bu kağıtta sıralı aktivistler, angları güreştiler Gagavuz avtonomiyası için hep öyle kasabaların, köylerin, hepsi uğurların, deputatların lağapları. Nasıl uydu size toplama bu kağıda hepsinin lağaplarına? Siz bilersiniz da insan daha büyük yaşlı insanlar bilirler. Bende vardı maşina. Пирожок derler onu işte maşina Tırmakında. Da pирожок. Ben ondan gezerdim. Geçen çıkettim yazma bu kağıdı orada yazılı kaçıncı yılda ben işte 14. yılda 14. yılda ben gezdim bir yıl почти her bir köye. Dilan'ın işte her bir ilkin Vulkaniş'ten köylere çadırlı köylerde Komrat'ta уже ben Komratlı ben тоже самый gezdim topladım hepsi materyalleri именно ALES kim o deputatlar neyse onları koydular neyse onların işleri gitti dersin de ben topladım bu kağıdı deni işte 1,5 yıl yaptım onu deni toplama onu 1,5 yıl ben topladım bu materyalleri deni olmasın falşivi ben şimdi bakıyorum açan kimisi de yazıyor işte kağıtlarda da açan okuyorum ben hani bilirim geçtim o yeri bilirim ne dil doğru da yazıyorlar böyle bu da biraz yüzüne gelir niçin hissetme ben ne derim ben ne severim ya прошу Bulgar Степан Степановича bu bizim ученый historik o yazıyor doğru hem o gezdi bütün respublikalara işte другие республики materyal topladı Gagauzlar için da o yazar kağıtlarında koyar o gösterir. Hani действительно ALES. Hangisi bakıyorum bizim тоже var ben söylemişim famililerini patrioты yazar o da o da işte hissetmedi ama söylerler öyle dil doğru yazarlar. Это durmuş güzel понимаешь. Так что bu kağıdı ben topladım 1,5 yıl. Işledim gece gündüz. Nice işleme.
Даже benim yarım acayip nice kağıt yazma diliyle kolay. Lazım olsun duruk kafa. Doğru. Ben uyardım da kalkardım saat 1'de, 2'de gece. Açan duruk kafayla da ben yazardım o lafları ne var bu kağıtta yazılı ne olsun dini doğru olmasın yalancılık. O benim işte. Patriotlerde çok var meraklı burada kişiler hangileri katıldılar hep o yıllar. Bakın kara beyaz patriotlar çünkü o zaman pek renkli patriotleri seyrek vardı nasıl yapma. Ama biliyorsun 1990. yılların büyük rolünü oynadı presa hizmetçileri. Bu Komradaki televizyon hem de Gagavuz radyosu. Kendi kağıdınızda bir bölümü başladınız bize. Bunun için size bir ayrı sağ ol. Yerleştirmişsiniz o yılların presa uzmanlarının patriotlerini anglarına 30 yıldan ziyade. İsterdim açayım ben bu sayfayı burada da göstereyim bizim seyredicilere de. Hani burada var Komrat televizyonun ilk kişisi kim aldı kamerayı eline bu İlya İliç Anastasov. Burada radyo hizmetçileri burada varım ben de benim kolegalarım var çünkü ben o zaman çalışardım radyoda. Burada var televizyonun uzmanları hem de radyonun temsilcileri. Hep de bu yanda var ilk söyleyeceğiz korespondent diktör bu Anna Lebedeva. O da burada çıkıp söylesiniz. Bu patriotleri siz nerede buldunuz? Ben söyleyeceğim öyle. Patriotler değil ben buldum. Gazeta Ленинское слово. Çünkü bizde onlar yok kalmadılar. Нет, газета Ленинское слово. Anna Harlampyevna Harlamenko yazdı işte gazetaya. Yazdı gazetaya bu işte radyo televizyonski işleri. Ben buldum o gazeteyi. Ben aldım o gazete. Тоже arşiv. Ben gittim vermediler kartı. Bu muzeyde vardı. Ben izledim Ленинское слово muzeyde orada var. Hepsi gazeteler çekilme 88. yıldan da hepsi orada var. Kim ister neyse anlasın hani de laflarım doğru olsa dil doğru orada hepsi yazılı emin onlarda. Onlara taksa orada her birine de vermiyor. Kim gider? Orada lazım açma, bakma, bulma. Orada büyük materyaller var çok. Taksa ben onu aldım o imенно Ленинское слово'dan da koydum onu da oraya. Sağ olun bunun için tabi size söyleyeceğim. Çünkü bizim de patriotlerimiz insanlar anglar çekittirdiler o yıllar işlemi. Burada onlar var burada da sanırım hani olacaklar daha çok yıllar ne kadar yaşayacaklar Gagavuzlar çünkü Aliz'den bu insanlar aktif katıldılar Gagavuz Avtonomiyanın kurulmasına. Nikolay Petrovich bilirsiniz hani siz de Gagavuzya'nın halk topluluğunun 3. Sozıv'ın deputatıydınız. 2003-2008. yıllarda. Ne var nasıl söylersiniz o uzak yılların hem de bugünkü günlerin Avtonomiyanın kanundaki bölümün temsilcilerin işleri için. Ama önce siz söyleyince isterim göstermeye bizim seyredicilere hani var Masu sizin diplomunuzda bağışlamışlar size bu diplomu sizin çalışmanız için. Hem de var Patriot'ta burada nerede gider toplantı. Yıl toplantı öyle mi? Buradan önce görüyoruz Vladimir Voronin. Ben vittim собрание. Siz izlediniz. Georgi Tabunşik hem de siz götürüyorsunuz bu yıllık toplantıyı halk topluluğunda. Поскольку ben vittim onu самый büyük tüm yaştan bendim deputatlar içinde. Onun için de bana verdiler istediğini gideyim собрание. Ne var nasıl söylersiniz? O yıllar nasıl siz çalışardınız hem de bugünkü bizim deputatlar için? Ne diyeyim? 2 yıl sonra ben söyleyemeyeceğim. Bizim vakitimiz var çok mu? Var nasıl söylersiniz? Barışık bir söyleyeceğim nice oldu. Ben oldum bu kandidat в 2003 году. Ama ben oldum kandidat 90-х годах на Народное собрание Гагаузии. Bizim округ номер 4, геофизика, улица Победа, улица Котовский, значит, Заялпужье. Вся это было там где-то около 5000 жителей, значит, именно голосующих. Ben kandidattım.
и кандидат Михаил Васильевич Киндигелянда. И вот представьте себе, açan neste olduk, biz ikimiz kaldık. İkinci sıra. Значит, orada vardı 12 kişi vardı bilirken. Sonra neste ikimiz kaldık ondan. Da ona şey yaptı. Bu dili alan bir şey, bu bilir bunu, o da bilir bunu, bu никаких getiriyorlar işte Petkoviç ne söküyordan bu Çaltay'dan. 3 avtobus getiriyorlar. Bizim Yalpı'nın tarafında, седьмой школада, da голосовать делался. Между нами разница была 22 kişi. Ondan daha çok. Da o oldu deputat, ben olmadım deputat. Açan уже, значит, в 93 году Açan кандидат уже. Уже ben gitmedim от партии коммунистов, а gittim независимый. Потому что я коммунист 58 года. Значит, ben, например, gitmedim partiden. Gittim независимый. Da Açan голосовать ettik. Ben aldım первое место. İnsan голосовать etti benim için. А ben наши ne kadar kandidatlık ettim почти 1 yıl. Значит, считайте, что время было. Da ben geofizikada yaptım neyse açısını. Yaptırdım, dil yaptım. Yaptırdım, dil ya коммунхоз da zannedersin. Yaptırdım. Дальше. Кое-что yaptım. Da çok işleriniz yapıldı, biliriz hepsini. Siz pek çok yaptınız. Не все bu. Значит, bu listeti orada uspадили по телевидению, потому уже конкуренция. Значит, даже benim konkurentimden bir şey değiliz neste Николай Петрович paklasın tuvalete. Bak yaptım orada neste açısını, tuvaleti и motoru ремонт. Ты он что-то, sonra все-таки insan голосовать ettiler beni. Ben все-таки кое-что gösterdim, hani ben yaptım. Ondan sonra, значит, benim депутатлığım, почти, я не знаю, нечего oldu, 5 yıl почти. 23, значит, с ноября, кончая, значит, где-то в конце, где-то июль, август, уже 8 год. Почти 5 yıl neyse депутатлыk edildi. Какая-то была дрязга такая, чем это было связано, я вот не могу даже это. Sizin yaptıklarınız için söylerler ki bu yakın 30 diplomimda gramota bugünkü stüdyoda bizim masamızda. Tabir kağıdınız Достойные имена hangisi çıktı 2007 yılda. Hem de ödüller hangileri sizin bugün surtunuzda. Söylesiniz size diyene. Bu ödüller ne söylerler? Medalyeler. Bu neyse bu ne veriyorlar bu nagrada verdiler bana bu diplomları bu medalleri видимо onlar saydılar все-таки ben hani действительно достойным этих наград и эти дипломы из-за того kendiniz görüyorsunuz bende diplom var где-то bir 20 diplom который да который все абсолютно награждали заслуженный. Даже я, почетный гражданин Кирсов verdi bana. Потому что ben değildim saymardım hani ben işte deputat Komrat'tan. Ben Kıpçak'a yardım etmeye giderdim yardım etmeye oraya. Lazım Kongaza. Lazım. Ben, например, был зам по здравоохранению. Понимаете? Ben Дизгинча сохранил больницу сегодняшний день. Это благодаря. Значит, Кирсов сохранилось так. Конгаз сохранил, но сейчас что-то его уничтожили. Не знаю, кто это уничтожили. Значит, кирсовчане и сегодня главврач, который, почему и создали мне, значит, почетный гражданин Кирсова, поскольку я там тоже кое-что помог для села. Ben saymadım hani ben депутат Гагаузии, не Комрата, но депутат Гагаузии. И даже вот наши, Кыпчак Sayır, orada vardı 100 депутат. Ben oraya da. Ферапонтьевкa'da gaz, orada da Иван Петрович, işte, şimdi председатель райисполкома, значит, попал. Так я туда даже ехал, там помогал для того, чтобы газифицировали это. Так что я много помог по своей возможности. Мне говорили, что, мол, это не наше дело. Мол, у нас законотворчество, а депутат это, я считал, слуга народа. Имел возможность
откуда требовать, откуда взять, откуда что делать. Siz o kadar çok yaptınız kendi yaşamanızdan. Biz lazım yazalım birkaç programa sıradan. Bir programda yok nasıl açıklama hepsini ama bizim bugünkü programımız yaklaştı sonuna. Çok sağ olun bulduğunuz vakitte geldiniz. Bugün cevap ettiniz bizim sorularımıza. Hem de getirdiniz aklınıza o uzak yılları nasıl kazanıldı bizim avtonomiyamız. Saygılı seyircilerim, Gagauzyan yaşayanlar istem tabirse getirmeyesin aklınıza. Bugün bizde stüdyoda bulundu. Gagauz Respublikası'nın aktivistlerin birisi Nikolay Petrovich Dimitrogla. Nikolay Petrovich, sizin yaptıklarınız bizim vatanın kurulması için nice de başka patriotların kalacaklar bizim avtonomiyanın historiasında. Kalın sağlıcakla, gelen buluşlardan kalın Garata kanalında.